Dragi moji koji pratite ove moje videe, htjela bih vas lijepo pozdraviti i okrenuti jednu temu danas koja možda će vas zanimati i prema kojoj se vi i ja slično odnosimo. Ja razmišljam o tome da li i vama kao meni izgleda da ljudi koji jako puno loše govore o drugima, da ljudi koji se onako su gnjevni zbog toga šta je neko iz njihove bliže okoline, da je neko što je na poslu nešto napravio krivo, nešto napravio tako da se na to može stvarno sručiti drvlje i kamenje. Moguće je, naravno, a kako drukčije, ljudi smo, radimo i dobre i loše stvari. Moguće je da su ti ljudi koji nas okružuju i za koje mi ponašanje primjećujemo, moguće je da oni to što rade ne rade baš dobro. Ali, šta ćemo mi s time? Je li za nas baš najbolje da mi to napadnemo na takav način da smo prosti, da smo vulgarni, da smo možda u svome objašnjavanju, u svome izričaju, u svome napadu napravili nešto što je, u nekom smislu toliko ružno, toliko odbojno, da će mnogi ljudi na to naše reagiranje ponašati se tako da pred tim ustuknu. Nisu svačije uši takve da će taj napad koji je žestok, koji upotrebljava riječi koje su jako uvredljive, koji ne bira kako će reći da je neko drugi nije baš skroz u pravu, nego se tako sruči sa jednom gomilom uvreda. I pri tome je toliko to što govori ružno, da ta ružnoća možda u nekom smislu preplavi, nadmaši čak i ono što je taj drugi čovjek o kojemu želi govoriti zbilja napravio. Napad koji imamo prema drugim osobama može uvijek imati za kriterij da ne napadnemo nekoga gore nego što je on postupio, da taj napad ostane u jednom okviru koji je na nekoj razini greške, one greške koju mi napadamo. Biti toliko strašan, toliko ružnoće se obrušiti na nekoga, da je to, da smo ga ne pobjedili, ne nadmašili, nego da smo mu vratili dvostruko, trostruko, desetorostruko, pa to nema nikakvog smisla. Ako neko kaže jednu rečenicu koja je loša, pa mi možemo reći jednu rečenicu koja objašnjava da je ta rečenica loša. 2, 3, ali možemo li reći 15? Ako je neko upotrebio jednu prostu riječ, je li on nama dao za pravo da mi upotrebimo 10? Razmislite, jesmo li pretjerali u toj samoobrani? Je li to prestala biti samoobrana, a postao napad? Lijepo vas pozdravljam.